Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamegalia Arm Wrestling Association, Haringkat Kamegalia AIDS Control Society, kan penlong ya karensan Yakob Kunti kablatip kum ka Shillong Amfain, hakak hat art tarik ulber ha ususu tam auditorium Shillong. Hakani karensan onwan ya shembenta de kinong yelek kai ki bapau ka jela. Bat kum ju nakathan chatai lamingi, kum na Assam, Manipur, Mizoram bat kiwei. Kane karensan kalong ru shibanta banyakun persya ya ka jingpang AIDS, bat ban pensyai che pat ba, halor kani ka jingpang bashar kai. Jilakkan kinwan participate barok states hapot North East kata ke Assam, ke Manipur, Mizoram, bat komtak terkait ki states ki badan hapot ka North East. Bat kabasutanat kalong sesuai ya kani kejilakkan jungi e-sports minister badan brom ila kantup ya kani kejilakkan jungi hapot ka jingdap san post nam jong ka state kom kawai na ka sporting activities ban include namar ba kalade ka rinsan ba khamhe bat labun bun snem hiru ni musim layo banya pentulun ni kijindakai khamtam habre ba kijindakai amsling tengi penpa ko burom ya ka government ya ka directorate ng sports and youth affair ka ba ala ini pentulun ni kam hakani kijindakai ngin kentup ru shibun ki special entertainment hakabri ka sporting activities hakaba dan uai rangan sai bangite ujoni but uandi kinyele ka special exhibition match ng boxing nanta indan iba sanbok iba dan sap dan pong hakabri ka freestyle indan ki nongsteng sisters ki ba dan sap hakabri ka traditional song but kumjuru Mr. India men's physique iba dan rumnom we iru in one man I ka special performance man pen itna man pen ipo man pen piang haba ki we ki step iwan man ya sakhi ya kani ka ri ka ye chungi ka shlo but baling ai kerteng ya kani ka jenak kai ni kani tournament ka shlong am fight ni kwa ru ban spot ya ka kerteng shlong hakni ka re India chungi ula ban job let's say komisyong na syaba nomor kimbun ki top player kinwan ila ban job ya kani ka thong ndai kinum job da kanunu ka kerteng ila ban job bai da ka kerteng shlong am fight dan shlong strongest arm katahi nga try kan pensuk kit dan katahi kan pensawai ka kerteng shlong ha ka babaro kinang tip ontang baka dai kari go bahek srap ndai kan tip baki dan ru jinlakai ki kum ka amsing ka bangi ye kum kari bi shlong jinlakai hang thi hapo ka hol ka bangi tip ususu tham auditorium ngin sedang kat way terik ka bade ka waging day kan deh ngte po maki long kat baka event day nadu ka por shipoji tek ngin sedang po auditorium hall tepila ban batai ni kanu kitli kategori dan namar ba ni aya ka cash prize ni mla ban penbun ni kategori ni la shu ai no tang lai ki kategori ha ka ba ni ai san pesan cepo ki bangi ai kerteng ka featherweight natas new pesan cepo ni ai kerteng da ka lightweight but new pesan cedrong ni ai kerteng da ka heavyweight tepila ban batai ni kita ki cash award prize dekat no hoi ki cash award prize each category ngin ai ba ka song tengka ka baspo haja yo nong job bawan baar ngin ai ka song tengka ka pesan haja but dia uta strongest arm dan ni ulak du nakilak du ngin ai ka song tengka ka ba aphoja kata ka kentup bat kentai chinra tam kinu ni event ki jukring pi ba haba kidan ki ba hota nong ni se mo napo ka office ka jungi dila man tulong ni ki babun ki kilat ba ai message kum ibu ki IEC mo IEC store hantu IEC store ni judan ki pamphlet ki leaflets terdekat begini nak support ni I can messages dan bagi announce apa tu kampung kenapa bagi brief bawan jengok an pikai ki yasno terdekat bagi kita ki banner sebagai yang kita cakap kenapa bagi brief bayar nanti lele ki ba kita nak tu cakap ki yo iri ki message te gawe ru kita ngendan so rohi ya ka mungkin ki ICTC ban mo mobile ban bagi brief apa ki wan cakap ki nak rin atas di sini mar ba tentang ki brief kim pai kenang sport ki hospital
balik patas. Telah dadat kom gitu ki service bagi ai yang kom gitu Lempung ki beliau ki bawan tu le CEO ki nomor lengkap baka awareness bagi tu le CEO ki wan patas. Nomor ki kalau pengsan haban patas kamtam ya ki babun mah ba beri ba embat HIV kan 4 stom kem dan di atas kem di atas kem dan HIV. Te tentang konsep ki beri ki julap je lagi kita HIV hadu dalam hadu apa kam tam yang ibu bon le bam jual tes te la dang ngim tes wala dang yang ngat HIV ru te ngim tep habang ngim tep pat ni kum tep dan ki we te kum kini ki awareness program bang kum omentan te lemba ki babun ki messaging mo ki strategi pengide te nginget balik si kinong wan jengok te wat kinong lagari ken de kiru ken long sensitize te community ki organisation per neru le simo dan ni shmat le sikila ben gap ke mungkin ki event ka awareness program